Kardom dan Marley pini nilia ko puthar wantholan nali tum kilang bomate kaching hona ya channel Carbitich 2.0 along lapen na frangsi kadu kawela nili video kilang mate nili channel long kilang ara doan pastame nili hin pen Kardom pajre iglo Kardom lapen pini a video bang kenang tum nili video si news pen stame na piklang ekpolan video bang news so news langdet penali tum kusonson mal ayu process ni dinang than pon ekpo prang la penon ke langbom la Carbitich 2.0 long si akimi lang polte subscribe ikta la daga tha ke togla subscribe pe tog dui ha so dim subscribe ikta nali tum la pendet daga dung hes tame bell arjan di nali tum lang dan chik lang le se bell arjan te ber pon de thala la polte monon fit kapre video le ablesta nali tum mobile long notification kilong da praya fan la se pada depend penali tum la video clip bang nili subscribe piklang ek polo so video clip lang det penali tum ako intro bang lang tu fino intro lang det pen video le cheng pon philo nang মাৰ্চৰ পূৰ্বে আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে কি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আৰু কিয় আপুনি 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে এই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাই আছে এই মুহূৰ্তত ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তৰে গতিকৈ জৰুৰী খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো আপোনাৰ হাতত সময় আছে কেৱল 31 মাৰ্চ লৈকে এই জৰুৰী খবৰ আমি দি আছো এই মুহূৰ্তত ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকক 31 মাৰ্চৰ পিছত গ্ৰহণযোগ্য নহব নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰৰ অফলাইন পদ্ধতিৰ পঞ্জীকৃত নম্বৰ হ'ব আৰু সেইবাবে আপুনি 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে এতিয়া নতুনকৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব নতুনকৈ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে নিয়োগ বিনিয়োগ কেন্দ্ৰত এতিয়াৰে পৰা আপুনি নতুনকৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব অনলাইন পঞ্জীয়ন বা পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ মুকলি কৰা হৈছে এটা ৱেবছাইট নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত এটা নতুন ৱেবছাইট la penalitum la so news penalitum arjulong potahaila la sila search klo 31 March 31 la last date hello na tum la renew nei tarik bake la pen jeng se kado kavito renew nilang la pena kimi semar melang bul semar da mo nile aprang video upload lo la sa video basta me pini aku nile nang thon pu to what hit po mane pini ka apply ning bang nile an process na than thelo la pen koson se renew nei ma wala si na pekla extra product la se aprang sinale tum mobile long Chrome browser di Chrome browser staying puigo kala pin kapre browser staying puigo nilita kai keso na Chrome browser staying puigo what si Chrome browser staying pulo la pen Chrome browser ing pulet penali tum dak ketok nai mate ketok nai bang ke lang pono la na lang dun nali tum ta la pen tok na migon la pen kali pulo la so video description os tame la link bang lo dak pen direct nam phino nali tum ketok dam nai bang ke nali tum dak employment dot assam.gov.in pulasan togdamo togda penali tum ripino very penali tum thengno da official aso assam government aso website ong chikhuli po mate chingpu ikpo dak chingpu bom lo yo dak chingpu igalo la pen chingpu det penali tum mobile ngal sonang lai la pela 3 dots ta dui la thalong kal de thayar jana son ta dui so dim ber penali tum dak la desktop size budu la desktop side banali tum ber igdano la lo pudu nali tum la laptop mate computer ake thake thelong kilang ason dak arjan tak lang dak onpo spoiler de pin pen ada ching manang video bangla nali tum dak nang lang da online employment exchange registration pada nang lain nang tum thengno सबसे तक एला मोबाइल में आता 1 second नाली तुम तक ठेक पन लोगी ला थाक बंके नाली तुम registration online registration of applicant employment exchange pada था के तो नाली तुम तक ठेक लोगी ला पेन next बंके दा renewal online renewal of registration in employment exchange ला पेन दा registration do online registration of applicant in employment exchange la penon nani tum dak pen thek pon longi dak ahormu ba sabse jung no ta problem chotiti ya na ta jum ba asi la pen non bang dak update kimi posi da nani tum thek pon longi
once again. Ladak total registration ani tumdak theklongi 26 lakhs 4,957 lapenon la total renew ne pinaya dak nani tumdak thekpono po total renew male ta 0 lang lapen female ta 0 lang lasi pinisi update bang ek bang lang pon lasi kadu ka vetal an present pendak renew ne lasi nili bang so video piklang pang la pendak 40,692 la an bang total registration la pen male tumne dak do ulo lai hoi nani tum ta law la penon kimisa na lam ke non bang ke Aadhaar penta nani tum dak verification kurime lasi non renew full te renewal te nani tum dak la option tinta dola thaksi registration la pen renewal la pen registration pudi dong se nani tum akimisi apply pulu de nani tum dak le beringo la pen non renew popular dak le ber poningo pada dipin ben la ber pontanang dak ber penasan pop of line nani tum thengno. You will be now proceed to the ARTPS portal. So kapre website on pomponali tumpa apenali tum la continue pu tok thekloi da continue pu la sodim nani tum ber poningo be higdet pinali tum kapre sosta mena ponik ponali tum dak thekloi la pela hello yak apis bon dak chang te lo RTPS la official website lo.assam.gov.in right to public la public service la pendak nani tum thekpoloi apply with Aadhaar recommended la pen apply without Aadhaar la hini do nani tum dak thekpoloi ya la sinani tum renew the details la terms and condition la nani tum dak thekpolong pure polong pola details ka son ma la pen dak requirement nani tum dak pen thekpolong po la pen kan an se nai ma la nani tum dapat thekpolong po lapen once again il nampikang tupako lapen nalitum dak thekpolong pom pen il dak ipoteng se apply with Aadhaar lapen recommended lapen apply without Aadhaar lapen register lasi Aadhaar card dopulte Aadhaar card pen nalitum renew de show apply without Aadhaar card just Aadhaar card अभी बोलते हैं apply without Aadhaar में लापेन दाग Aadhaar दोपलते में और चलो लसी apply with Aadhaar लाप्सन दाग लसोदिन पे इगो नाले तुम लापेन लगा बर्डर पे नाले तुम दाग login ID लापेन पासवर्ड है हुई दाग ना है लसी लतन नीली नाम पे क्लांपन पोडाग सबसे दागी होंगे एक चेनाय नीली दाग details नाम पे क्लांपन एक टाइप नाले तुम पान lapen la ya please login ID lapen OTP kalte password da kena nang pon jos password do pote login ID do pula nale tum dak ber nang pon login ID lapen password lapen laso captcha bang nale tum laso captcha bang laso dim captcha dim fill up nang po lapen login fit nang po lapen jong si nale tum laso ID password hai hui avelang po nale tum do not have an account register here to be dakber ikpen nalitum la so ikon bangai ingpu ikmelo nasinili bangada aprang pandak salam tang dosi nalitum athino nili dak la fill up alo yo la pen nili non da capture bang fill up tupo la pening sonalam nali tum nong ta capture bang ka pregi la penili long ta ka prego la penon nili capture bang da fill up elo mate berelo la penili da login pitpo la penal password achti ne da pul nali tum da tok theklogi for ka password pata do ada penali tum forgot no la penali tum email os tame phone mobile number os tame nang pelepo OTP bangke la pendak non chingpu hoy yo nang klang po video ba सबसे ding chat hai la sin ni tum than thi pin pelang pon boma chok se kelang pen ning ang hi pulte than se chat pen lang de chok la pendak details ba na chiklang thaila na li tum theng no the application form to ya the allow la pen renewal of registration of employment secure with employment exchange puya la pendak introduction la dag bang nang li tuman kapachini lo pachini bang nang sod la si dag tok pon lo
Please read the following instruction carefully before renewal registration card. Lai hidak di la 1 number 2 number ni lida details la arang than pon ikela nari tumpon na la video bang ding ore pun la penda applicant details banda fill up nang pon nai tum ka fill up nai ba francis da applicant email bang mandatory lo la star docoxi na pen la applicant name bang da fill up pon la pen email id mobile number la pen father name la pen la pokung dolang dak male ma female ma mat others ma la gender bang ta mandatory lo athema nane tum dak theklong project la star dokok pose mandatory lo la pen aber bang name of employment exchange dak please select kodim ber igon nale tum dak non dak bang thang option chawang lang ya la athak philap thar dak ta option chawang pola pen name of employment exchange la pen makuman tu se la so registration ka kuri mala so date la pen registration number dak benang pola pen jong si lahai hui date pen ta chokchi pura dak get previous application data jong si apang application submit data jong si dui pula long pula dak pen ber no lang pon igi pulute la pen dak personal information of applicant personal information manali tentu sini pada passport size dak photo nang po dapen upload panang po lapen daka date of birth mother name lapen full name lapen daga gender male female father name mati guardian name husband name lahai hui religion lapen occupation lahai hui mobile number lapen pene unique identification type do puro dapen select panigon nalitum lapen email id lapen marital status lahai hui nalitum lapen waiter ex serviceman after yes pulut yes bedon lapen no pulut no bedon nalitum lai fill up la ane sungse lapen dak height lai bang fill up nane la physical attribute bang lapen nalitum dak na ji lapen are you different able pwd no bedon da chaw lapen yes bedon sa chaw lapen la education level man nalitum dak pen select ponang po lapen highest examination passes lai bang to select ponang ne lapen to fill up letter to chok lapen napu subject jong sinali tum dak subject division jong fill up den te fill up den tame lai dan mandatory le lapen kapre subject si add lang pul sinali tum dak laka thek pon lai ha ya la plus arjan do dak ber pon lapen subject nali tum add dun melo lapen other qualification training course jong kapre training course do entang do pul sinali tum dak pen fill up pon melo la sem ka fill up aplang nili so video ta upload alo ka fill up so video bangka lapen dak total word experience kanan sedang mulai fill up pula pen permanent address sa aadhar card nali tum pilo pulote dak details bang aadhar card details an bang typo block town village community lapen house number address location post office pin code lahai hoi lapen dak bang employment exchange dak number na hang ta thek la so number banang litum dak ber donang po aprang lapen jong system SMS permanent address pulte nalitum dak yes ber don no da yes ber don penalitum dak fill up job lot po lapen dak job jong spini skill do pulte nalitum dak add tame lapen language danon bang language lang wang tunan language no pp language nalitum ka thek ma thek tim english karbi assamese da bengali da lapen da option red white lapen speak pudo lapen plus dan bomma la plus arjan di dak ber bomma laten nalitum wang bompo la jaga bang box bang lason fill up naya box bang bompo lapen lai hui jong sitang thai la pulte nalitum dak theklongi ha nasadim la I agree dak check mark pinang po tik pinang po lason nang klang po lapen nalitum dak white paper lo sta blank paper lo sta nalitum signature ba chipira photo pen capture dak upload nang po sadim ha lapen upload po nang po la upload date pen fit nalitum the word verification di la capture number di la so capture number penalitum dak bang na so din fill up nang po dak nilimbal dak kapre penalitum bal ta kapre di la penalitum just submit milang pulote nalitum la drop po tawdi ha na drop po la drop lang ber ingon nalitum mo pili rasta nalitum ka ano ka fill up bang deng song deng an bang dak sido kokpo la pen just tang thai la pulote nalitum dak pen submit igo submit det penalitum at long acknowledgement number long pola pen non bang free bisipo ke joy bisipo las pada depend penalitum ningang hang tum apply dan tame employment exchange ka betum as video bang ding ota hypo la pen mo
tini jang se tekti pulte nili fana juigo nili kai kita nang litamhan tekti pesta nang thanon pong tekti ni bangke la sikadu kavila ka vitage kilang ara do on pasta me nili hin pen kardom